Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu, večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjan i Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima. Bio jednom stari Beograd, grad sa dušom, srednjom klasom i gospodom, grad boema i ratnika. Ovo je priča o Beogradu koji više ne postoji. Mnoge čari sretala sam tad, ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd. Bane Gajić, istraživač, već dugo je zainteresovan za istoriju rodnog grada, te su mu tako brojne zbirke fotografija predratnog i ratnog Beograda postale dostupne. Dve najveće zbirke fotografija koje sam imao prilike da vidim pripadaju porodici Riste Marjanovića, jednog od najznamenitijih srpskih fotografa, njegovom sinu i unuci, i druga je kolekcija jednog gospodina Dušana Napijala iz Amsterdama, koji je tamošnji kolekcionar, odnosno antikvar, koji je imao prilike da na raznim aukcijama kupuje velike količine fotografija, uglavnom iz okupacijskih vremena, dakle Prvog i Drugog svetskog rata. Ono što je zanimljivo, to je da su to fotografije o kojima se apsolutno ništa do sada nije znalo. Posebno fotografije Riste Marjanovića, koje su po prvi jedini put viđeni kolor, autentični kolor snimci predratnog Beograda, što daje jednu potpuno drugačiju sliku na to kako je Beograd nekad izgledao i kakav je to grad u stvari bio. Dakle, sve neke lokacije današnje koje su crne, sive i prljave, na tim fotografijama bljesnu u jednom potpuno drugačijem sjaju. To najpre mislim na Karađorđevu ulicu, deo oko Savamale, gde se vide blještavo bele fasade novih zgrada, što je danas jako teško da se poveruje da je taj kraj tako izgledao. Od gospodina Gajića smo saznali da je zgrada Narodnog muzeja prvobitno imala drugu namenu. Zgrada je bila finansijska, znači namena zgrade je bila finansijska, to je bio fond, i ta namena je bila od datuma njene izgradnje, dakle još pre Prvog svjetskog rata. Zgrada je u Drugom svjetskom ratu jako teško oštećena za vreme savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine. Dodatno oštećenje je pretrpela tokom borbi za oslobođenje Beograda oktobra iste godine, da bi u jednom trenutku posle Drugog svjetskog rata bila, moram da kažem, vrlo detaljno i precizno rekonstruisana uz maksimum mogućnosti koje to vreme i posleratna epoha nudila, i u tom procesu je i pretvorena u zgradu Narodnog muzeja, nažalost, već 11. godina, odnosno 12. kako ta zgrada više nije ni u toj funkciji. Tokom ratnih godina nemački vojnici često su fotografisali prestonicu, te nije redak slučaj da su sačuvane fotografije upravo njihovih ruku delo. Malo je poznato da je po broju zahteva nemačkih vojnika za prekomandu tokom Drugog svjetskog rata Beograd na drugom mestu odmah iza Pariza. Ono što je meni posebno bilo zanimljivo, što se na aukciji u poslednjih meseci na jednoj holandskoj aukciji pojavile fotografije koje prikazuju dolazak austrougarskog cara Karla I u Beograd s proleće 1917. godine, gde se on šeta, gde je snimljena njegova šetnja Karađorđevom ulicom i prostorom ispred sadašnje železničke stanice, gde se otprilike vrlo jasno uočava da je to isti deo grada kao što i danas, s tom razlikom što danas eventualno postoje neke nove građevine, ali neke paralele postoje. Kao što neki delovi su potpuno neprepoznatljivi, tako je takođe očito da su neki delovi ostali isti i da ima delova grada koji su potpuno identični onome kako je to izgledalo pre 100 godina u vreme Prvog svjetskog rata. Da ne pričamo o fotografijama iz 1941. 1942. i sve do 1944. godine za vreme nacističke okupacije Beograda, kad je sličnost sa nekim delovima grada još veća. Nemački vojnici su se ponašali kao turisti, pa su slikali sve moguće. Postoje neke slike sa trga. Da, oni su uglavnom slikali te neke prepoznatljive momente, spomenik Navali, crkve, terazije, ruševine, sve ono što njima bilo zanimljivo u tom trenutku, a mnogo ih je bilo sa fotoaparatima, to vidimo po tome koliko se sad fotografija izranja na svim tim aukcijama. Dakle, Beograd se menjao i nije menjao. Ono što je nama posebno zanimljivo na tim slikama, to je da vidimo neke prepoznatljive gradske toponime u potpuno drugom kontekstu.
pa na primjer da vidimo nemačke vojnike koje sede ispred paviljona Cvijeta Zuzorića na Kalemegdanu, sede i čitaju novine ili pričaju sa građanima, što nam potpuno daje jednu drugu dimenziju svemu onome što se prostoru koji danas znamo u jednom obličju. Tako da, moja namera i želja je bila kada sam sve te, a imao sam veliku privilegiju da od Dušana dobijem te skenove, kao i od porodice Riste Marjanovića. Moja namera je bila da sa tim prizorima upoznam domaću javnost, najpre preko jednog specijalizovanog foruma koji se bavi tim istorijom Beograda, a zatim i na svom Facebook profilu kao najatraktivnijem komunikacijnom alatu koji u ovom trenutku postoji. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad, moj Beograd srce ima. Dobar geografski položaj mu je odredio sudbinu. Beograd je grad oko kojeg je vođeno najviše bitaka na svetu, čak 115. Unuka čuvenog fotografa Riste Marjanovića podelila je sa nama deo priče o njemu i njegovom radu. Vaš deka je bio jedan od najpoznatijih fotografa onog vremena. Vi ste imali 4,5 godine kada je umro. Da li ste uopšte bili kao dete upoznati sa njegovim radom? Samo sa Prvim svetskim ratom s kojim je bio oduševljen, odnosno sa nekim fotografijama za koje je čak plakao. Imala sam čas istorije svaki dan i to se znalo od pola 12 do 12 pred ručak, on priča o svakoj fotografiji, od ponedeljka do četvrtka. Petkom, ono što sam zapamtila, pričam ja njemu. Tako da priču o Prvom svetskom ratu mnogo znam, mnogo sam zapamtila i gledajući fotografije toga se sećam. Ono što ni ja do skora nisam znala su fotografije ne samo između dva rata, nego i Drugog svjetskog rata, koje čak nisu ni poznate. To su uglavnom neobjavljene fotografije. Za 27. mart je na opštini bio billboard o puču za 27. mart i to je početak priče o Beogradu između dva rata i fotografijama u boji Riste Marjanovića. Zorana Vojinović smatra da je Beograd novog doba izgubio dušu donekle. A da li je Beograd izgubio dušu? Pa jeste, donekle, ali je dobio nešto novo, verovatno, pa je tako platio, nadomestio, kako god. To što je izgubio dušu, dobio je nešto drugo, pa to niko ne osjeća, brzo se zaboravi. Drugo, malo ljudi ima koji pamte Beograd onakav kakav je bio. Mostar, recimo, stari. I kafana Mostar. Ja se to sećam po pričima mog oca i moje svekrve koja priča kako je išla da se porodi u Višegradsku, pa nizbrdo, uzbrdo. Gde ti je bako uzbrdo, nizbrdo? Ali kad vam objasne jednom, onda to zapamtite. Ovde se završava naša priča o nekom drugom vremenu i nekom drugom Beogradu. Da li vam se više sviđa sadašnji ili onaj stari koji je prema rečima Baneta Gajića odisao malograđanskim mirom u najpozitivnijem smislu, odlučite sami. Mnoge čari sretala sam tad, ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad, moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad, moj dragi